Idemo. Dobar dan, dobrodošli na finale ESL Adria Opena broj 20. Igramo finale koje igraju timovi Legacy i Crazy Carious. Veoma dobar turnir, imali smo fenomenalne partije danas ceo dan, tako da očekujemo jedno veoma dobro finale. Također smo imali neke interesantne pikove, vidjet ćemo da li će nešto opet da se pojavi, da li će neki banovi da budu od tih veoma jakih pikova. Spomenut ćemo Heimera od prošle partije, neverovatno dobar pik, iskreno očekujem ban, možda vidjet ćemo. Uglavnom, još jednom dobrodošli na ESL Adria Open broj 20. To je turnir koji funkcioniše tako što imamo 4 turnira u mesecu i posle na kraju meseca imamo mesečno finale gde se odlučuje koji je najbolji tim na našem regionu. I interesantno je to što ovo je jedan od jedinih turnira gde imamo svaki igrač mora da bude iz našeg regiona, što znači da naravno, znači koji god tim dobije, oni su svi najbolji turnir na našem regionu za taj mesec, tako da to je jedna veoma lepa titula koja onako daje vam dosta bragging rights, tako da to je jako lepo. Za vas koji me ne znate, za vas koji ste tek sad uključili, ja sam Miloš Šajnešinović, full time streamer, danas caster ovog turnira, najverovatnije ću biti opet, tako da ako vam se sviđa, javite i bit ćemo nazad sljedeće nedelje. Turnir se inače održava svake subote, jedini razlog zašto je pomeren u nedelju je bilo zato što je Worlds juče, tako da pomerili smo turnir za nedelju. Vraćamo se znači u Champion Select, malo ćemo proći kroz banove, znači Kindred, Fiora i Lulu. Kindred je jedna od jačih junglera, znači definitivno donosi dosta što se tiče damage-a, donosi dosta što se tiče utility-a, zahvaljujući njenom ultiju. Očekivani ban Fiora, videli smo, veoma jaka, može da solira bilo koga. Lulu, primijetili smo da dosta ljudi u ovaj turnir igraju Jinx Lulu combo da bi imali neki hyper carry, da bi imali taj peel, tako da to je uklonjeno. Iskreno, sviđa mi se ban samo zato što sam videli smo svi zajedno, znači cijel ovaj turnir kako je Lulu bila veoma jak pik, znači toliko ljudi su preživali zbog te Lulu koja je imala nenormalni utility, tako da dobar ban. Sa druge strane imamo Cama koji, već smo rekli, broken, imamo Gangplanka i treći ban je pao Heimer, što sam i očekivao, Heimer ban je morao da padne, čovjek zna Heimera da igra, šta reći, sklonite to od njega, da bude možda bliže finale, tako da iskreno zadovoljan sam s ovim Heimer banom, zanima me šta će drugo igrati, mi dvije partije koje smo gledali igrao je Heimera, tako da imat ćemo neki nov pik na midu. I iskreno, jedva čekam da šta će to biti. Što se tiče samih pikova, first pick Elise, vidjeli smo i prošli game, veoma impactful jungler, znači jaka je early game, nema toliko mana, znači ona ima te dvije forme, jaka je early game ako dobije neki kill, jaka je mid game, jaka je late game, tako da u svakom slučaju Elise će biti jaka cijelu partiju i ne postoji previše stvari koje ubija tu Elise, znači ona je bezbedna u svojoj džungli, ili ima spiderling i da tankuju buff ili bilo koji kamp, tako da ona neće umreti, ako hoće da invada, jaka je 1 na 1, pogotovo pre 6. levela, tako da super pik. Sa druge strane već vidimo Tristanu i vidimo Janu. Sad interesantna stvar je što je Sprile igrao Tristanu prošle dvije partije. Tako da veoma dobar taktički pik. Tristana nije samo pik koji su oni hteli, naravno da jesu. Jinx je banovana, hoćemo Tristanu, ali jedan razlog zašto je ta Tristana još toliko dobar pik je zašto su ga uzeli od Sprileta. Tako da sad Sprile mora da igra neki drugi pik. Vraćamo na plavi tim sa naše leve strane i vidimo da je Jinx i Thresh pikovana. Sada, kada već znaju šta je botlane, znaju već da je Tristana Jana, oni odgovaraju na to samim ti što pikaju botlane. Ne žele da prikažu solo laneove, što je jako pametno. Znači, imamo Thresha, imamo Jinx. Thresh je veoma dobar protiv Jane. Ako pogodi taj hook, Jana nema previše escape-ova, tako da mogu je tu zbrstati kad dobije neki 6. level. Sve u svemu, fenomenalno, sviđaju mi se pikovi do sada. Vraćamo se na crveni tim, imamo Olafa i Dariusa. Ja ne znam kako Darius prolazi kroz ovaj band stage, ali ajde. I pogotovo što je prvih 5 čempova su pikani prego što je Darius uze, tako da je veoma interesantno. Ljudi ne prioritiziraju Dariusa koliko sam mislio da bi trebalo, jer Darius je stvarno broken. Znači, njegov ulti i heal koji dobije iz Hugh je nenormalno jak. Znači, u teamfightu ako dobije jedan kill, on snowballa ceo game. Olaf, videli smo, veoma jak jungler. Također on ne zanima ga previše CC, znači on ako vidi Jinx on upali ulti ovdje ubije Jinx. Još ću nešto interesantno o Olafu reći kada stignemo do kraja ovoga Champion Selecta. Sa plave strane opet imamo Renekton, imamo Lux. Renekton jedan od
jedan onako solidnijih top lane pikova, znači radi dovoljno damage-a, dovoljno je tanky, taj Renekton je jednostavno jedan od najsolidnijih pikova kada vam manje više sve treba u timu. Znači treba vam nekog tank ko radi damage, koji ima sustain, koji ima escape, on ima sve, ima stun, znači on je neverovatno dobar pik, iskreno jedan od pikova na primjer koji ja lično obožavam da igram u solo queue. Renekton je veoma super pik. Imamo Lux, iskreno malo sam iznenađen, naš Heimer igrač Kaiser mašina je pikao Lux. Znači, lik voli da igra neke pikove koji nisu previše česti i iskreno vam kažem, jedno čekam da vidim Lux. Ja isto volim Lux da igram, mislim da je ok pik, pogotovo ako dobije neki farm. Lux ima potencijala da one-shotuje bilo koga, znači ako pogodi taj binding i ult, ona ne mora ni da bude blizu, može da ubije nekog, pogotovo Veigar, Jana ili Tristana, bukvalno će nestati iz jednog komboa ako Lux dobije taj farm. I kao last pick na crvenom timu imamo Heimera. Rekli smo da Heimer je nenormalno jak, on dobija dosta ability powera samim tim farmovanjem, iako je popio nerf prošli patch i dalje radi više nego dovoljno damage-a. Sve što njemu treba je da znači uzme to Q, da malo nastakuje taj ability power i čim on malo AP-a više dobije, to će biti u suštini free killovi. Znači tih 20-15 damage-a što su skinuli od njegovih base damage-a stvarno nema toliko razlike, jer to je bukvalno, znači, 5 kripova, 6 ubije sa Q i on već ima toliko ability powera i to je to. Tako da, kao što smo rekli, u samom finalu još jednom da ponovimo, timovi su Legacy i Crazy Carriers. Legacy tim će biti Blue, to jest vamo je Blue, sa leve strane, i sa desne strane će biti Crazy Carriers. Oba tima će u suštini biti timovi koji smo već videli u ovom turniru, spektali smo ih oboje i već su dokazali da su veoma dobri timovi, da znaju šta radi, da su zasluženi u ovom finalu, tako da očekujemo veoma dobro finale. Proći ćemo malo i kroz Summonere, mislim da ćemo čak proći kroz Summonere sada. Znači, jedna stvar koja je meni iskreno jako interesantna je to da Lux ide na Ignite. Sada, zašto Lux ide na Ignite? Ako igra protiv Veigara i ako Veigar pogodi stun, Lux će biti one-shotan. Tako da to je jako onako jako težak matchup. Sad ne znam da će ona ići na neki QSS, što je jako čudo pošto nema ability power upgrade, znači QSS samo ide u Scimitar koji ti daje attack damage, Lux ne treba attack damage, znači QSS vjerovatno otpada. Da li će ići na šta bi drugo moglo da ide na Mercury Boots? Ja iskreno mislim da bi on morao da ide na Mercury Boots u partiju, jeli opet ako Veigar pogodi taj stun, to će biti kraj Lux. Tako da taj Ignite stvarno ne znam kako se osjećam što se toga tiče. Eventualno očekujem Lux da će krenuti sa da će maksati i da će probati da ubije Veigara u laneu. Znači dok on pokušava da farmuje, da nastakuje, Lux će probati da ga ubije. Ako mu to uspe, taj Ignite će se isplati, ako ne, onda je u nevolji. Znači taj Ignite je veoma riski, znači veoma je rizičan start i veoma je rizičan Summoner. Iskreno, možda bi pre hteo da vidim neki ili Cleanse ili Exhaust ili možda čak i neki Teleport, ali dobro. Takav mu je playstyle, lik je odvalio Orianu sa Heimerom, tako da ne mogu ništa da kažem. Pojma nemam šta će se dogodi, ali ako neko odvali Orianu s Heimerom, znači tu recimo da zna šta radi na midlaneu. Tako da vidjet ćemo. Što se tiče ostalih Summonera, jungleri će da idu sa, znači Elise ide Flash i Smite, što je prilično tipično, Olaf ide Ghost i Smite, što opet Olafu mnogo više leži taj Ghost, jer on kad upali ulti, on ne dobija nikakvu brzinu, tako da mora nekako da stigne do Jinx, znači taj Flash nije dovoljan, jer ako se flashuje Jinx, se flashuje šta onda? Znači on ako ne pogodi Sekiro ne može da stigne. Tako da, taj Ghost je veoma dobar. Na supportovima sa strane plavog tima imamo Ignite. Taj Ignite je, mislim da je okej. Iskreno, opet više volio da vidim neki Exhaust, jer taj Olaf će najvjerovatnije dajevati backline, Darius će dajeve backline, Exhaustovati Tristanu ako skoči u tebi ili Veigara isto jako dobro. Ignite opet idu na neki kill, idu na neke early playeve, možda da probaju kao prošli game. Ako ste vidjeli u polufinalu, gledali smo Legacy koji su stompali early game, ti Ignite-ovi su im definitivno pomogli, tako da
mislim da će Ignite-ovi i dalje biti ok. Prolazimo u loading screenu, ćemo nastaviti sa summonerima da vidimo šta još nismo pokrili, da prođemo kroz to i onda upadamo u game. I evo nas, ulazimo u loading screen, znači prošli smo kroz junglere, prošli smo kroz supportove, prošli smo kroz midlane. Tristana i Jinx će uvek imati u suštini iste summonere, slabo ćete vidjeti išta drugo sem tog flasha i heala na AD carryima i top lane i flash teleport. Verovatno imamo isti spectator bug ko prošli put, tako da ćemo morati malo sačekamo da sam game počne. Ali dobro, ako ništa, bar imamo kameru malo da sačekamo dok sačekamo da sam game počne. Ne znam i da li se primećuje ovaj loading screen, ali Trash bi trebao još da učitava. Ako hoćete inače da vidite, ako hoćete da vidite mene da kastujem dalje, javite mi, vratit ću se na stream i možemo definitivno to da obavimo. Darius još ima da učita, ne znam da li vidite od overlaya, vidite 97%, znači kad Darius učita upadamo u game i to bi bilo to. Što se Hearthstone-a tiče, igram i Hearthstone, tako da mogli bi neki Hearthstone duo cast da odradimo, to bi bilo ok. I evo nas, upadamo u game, znači još jednom, to je finale ESL Adria Opena broj 20, ja sam Miloš Šinović i dobrodošli na stream, ljudi. Sačekat ćemo malo da se opet ovaj Spectre sam sklopi sa sobom i počinje game. Do tada ćemo malo popraviti ovaj overlay da vidimo ko gdje ide. Znači top lane će biti Renekton i bit će Darius. U džungli imamo Elise i Olafa, mid lane Lux i Veigar, AD carry Jinx i Tristana i supportovi Thresh i Yana. Znači, sa obe strane vidimo dosta jaki pikov, jedino što me malo zabrinjava je ako crveni tim stigne u late game, mislim da imaju veoma jak komp sa tim što, kao što ćemo pokazati ovdje, znači, razlog zašto taj crveni tim ima toliku prednost. Vidimo AD carry-a koja je Jinx. Vidimo mid lane koji je Lux. Ni Lux, ni AD carry, oni nemaju escape. Znači, imaju Thresha kao nešto malo da pila. Šta može Thresh protiv Olafa? Ništa. Flame ne radi na Olafu kad upali ult. Thresh ult ne radi opet kad Olaf upali ult. Hook ne radi kad Olaf upali ult. Znači, on upali ult i samo prođe kroz Thresha i šta onda? Znači, oni nemaju nikakav pil. To mi se nikako ne sviđa. Znači, ako taj Olaf u suštini dobije neki kill, ako postane dovoljno jak, on će bukvalno proći kroz ceo tim i ubiće i Lux, ubiće i Jinx. U međuvremenu vidimo s druge strane, znači tu je neka Yana koja može da piluje, tu je Veigar koji ima stun, tu je Tristana koja može da ulta od sebe Renektona, tako da generalno što se team kompa tiče, rekao bi da crveni tim definitivno imao bolji team komp u late gameu. Mada opet pitanje je da li ćemo stići možda do tog late gamea, tako da vidjet ćemo. Za malo ward, mislim bi trebali svoj ward uzmu. Imali su 4 ljudi oko tog warda, samo su ga napali dovoljno brzo. Vidimo od Legacy-a, early game im je jako dobar, znači oni već imaju plan šta rade, malo plešu oko warda, invadaju, stavljaju wardove da vidi da li će biti swap, da li neće, gde počinje jungler. To mi se jako sviđa, agresivni early game, znaju da imaju dobar tim, tako da je definitivno jako je lepo to što pokušavaju nešto da urade early game. I sada mi vidimo opet imaju znači Lux, imaju Thresha, to je 2 skilla koji ako on počne sa hookom i ako Lux počne sa bindingom, znači oni uhvate nekog, taj neko je mrtav. Zato mi se jako sviđa taj invade. Sa tim što naravno vidimo Thresh nije do sada uzeo ability, to je jako bitno, pogotovo kad igrate tako neke čempove sa escape-om ili sa nekim CC-em. Znači, level 1 ne uzimajte ništa dok ne dođete u lane, dok vam ne treba taj skill. Jer Thresh ako će da laneuje, on neće da uzme Q, nego će da uzme E, kao što vidimo ovdje. A ako će da hvata nekog, on hoće da uzme Q. Isto, na primjer, sa Tristanom. Ako će da laneuje, on hoće da uzme E, kao što vidimo, nije ništa uzeo. A ako ga neko napadne, ganko je level 1 ili šta god, ako bude neki invade, on hoće da uzme skok da iskoči, da ne mora se flashuje. Znači, to je jedna stvar koju uvek trebate malo obratiti pažnju kada igrate, da li igrate Soulku, da li igrate Five, znači u svakom slučaju ne uzimajte skill dok vam ne treba. Upadamo u game i vidimo šta se dešava, znači
Legacy opet lane swapuje kao i prošli game, verovatno idu na istu foru. Sada pitanje je da li je protivnički tim obavešten da oni vole taj lane swap da rade, pošto kao i prošli game, znači oni rade Grompa, rade Blue i invaduju enemy red. Izgleda da je Olaf manje više spreman na taj play, znači on trči pravo dole, on zna šta se događa. Jedna interesantna stvar, što se tiče Olafa i Jane, Olaf ima mnogo attack speeda kada nema healtha, to mu je pasivno. Ako Olaf ima malo healtha i Jana baci štit na njega, on će da prođe kroz kulu kao ništa. Znači, veoma dobar kombo Olaf i Jana, to je nešto što Fnatic zna da koristi dosta. Znači, Rain over i Yellowstar idu taj Olaf Jana kombo, Jana shielda Olafa, Olaf nema health, ima 100% attack speeda i on samo sruši kulu. Sada, znači Darius, on treba da očekuje neki dive, treba da zna da su tu. Znači on je stavio ward, verovatno ih je video kako su prošli, sad zna kako se Darius osjeća, znači bitno je da on zna da su tu, nemoj pod kulu, beži nazad, nek uzmu tu kulu, vi uzmete dole i vi ste super. Znači ovo ovdje nema ništa, on će samo free damage da primi. I šta bi on trebao sad da uradi? Trebao bi ili da se backuje da ide na zmaja, ili da čeka da uzmu kulu pa da onda freezuje wave. I sada vidimo da je u stvari naš crveni tim ispušovao kulu pre nego što su oni počeli da udaraju ovu drugu. Da li oni mogu sad da uzmu zmaja od toga, to je glavno pitanje. Jeli, ako crveni tim uzme zmaja, znači oni su pobedili lane swap koji nisu ni hteli, što je veoma dobro. Znači evo vidimo, oni će sad uzeti kulu, pokušavaju tu da frizuju i evo umeđu vremenu, pošto je crveni tim brže uzeo kulu, lepše su reagovali, dobit će i zmaja. Jedina stvar koju su menjali u tome, oni su menjali zmaja za buff. Znači tu možemo da primetimo da crveni tim nije išao na crveni buff protivničkog tima, nego je u suštini samo otišao pravo na kulu. Dok je plavi tim uzeo 2 buffa i onda je otišao na kulu. Ovaj Darius definitivno mora se paziti, znači on nema ward nikakav i on je level 1 na level 3 list, znači da, ovo će verovatno biti smrt. Eventualno možda se teleportuje, da, on treba se teleportuje odmah, ako... Mogu i da se porta. Da je upalio teleport, odmah preživeo bi. On je bacio flash i on daje first blood za Renektora. Veoma loše. Well played sa strane Legacy-a. Veoma lep gang. Znači, definitivno glavna stvar ovdje je to što Darius je bio level 1, nije imao wardove, a ispušao je lane skroz do kraja. To nikako ne valja. Znači, ili se backuj po wardove, ili back. Veoma lepo se Lux isto kreće, dobar overwalk. Veigar se flashuje za Ignite. Lep trade. Ovo je best of 1 inače, znači finale su best of 1, nisam siguran za mesečno finale, da li će biti best of 3, best of 1, ali da. Renekton je inače imao stan na cooldownu. Renekton je stanovao Dariusa kada je bio otprilike ovdje. Imao je 4 sekunde, 5 sekundi u stvari posle Lisinog stana, mogo je da se teleportuje, da je odmah bacio teleport. Ali dobro, treba razmišljati o tome kad si level 1 i kad ti juri level 3 je list, tako da glavna greška je bila to što je overextendovao. Sada vidjet ćemo farm s obe strane, opet kula jedna, kula druga. Plavi tim ima 1000 golda lead, što je veoma interesantno. Ta 1000 golda lead će verovatno biti što od farma, kao vidimo Renekton ima taj CS, Darius ne može ni da priđe kripovima još, ima sad neki farm ovdje, on treba se potruditi da uzme što više kripova, jer možda mu se neće ovakva prilika opet ukazati ceo game. Znači ćemo da imamo, znači on je malo tu omašio, malo je dobio, ali dobro, nije strašno. Uglavnom, on tu sad dobije neki farm, polako se vraća u game, ali opet kao što sam rekao, znači taj gold će malo se smanje, ali i dalje Legacy u prednjošnju, znači oni definitivno vode ovaj early game. Kao što sam rekao, ako me team complete game jači nije strašno ako gubite early game. Znači ako slučajno oni gube 1000-2000 golda, najbitnije kad igrate u tom timu da se ne nervirate previše oko toga, jer definitivno game nije izgubljen. Znači, ako ste jači late game team, smireno farmujte i eventualno ćete doći do toga kada svi imate full iteme i onda je komp protiv kompa, nema veze koja je head u goldu. Jer jednom kada neko stigne do 18. levela i sve iteme kupi, on ne može jači da bude, pa i da dobije još 15.000 golda ne znači mu ništa. Eventualno ima poušene i to je to. Sada vidimo da Renekton je, šta je Renekton uzeo? Znači on je uzeo pickaxe i longsword. On može ovog Dariusa prebije kako hoće. On sad pokušava taj lane da frizuje. Što je definitivno ispravna stvar. Znači on bi mogao sada da se dešuje na ovog Dariusa i da proba da ga ubije. Ali zašto? Zato što ako on, na primjer, ode na Dariusa, on će ceo wave da ispušuje. A to on ne želi. Jer ako on može da frizuje wave,
Znači, ako može da ga stavi pod svojom kulom, šta će Darius da radi? Evo, vidiš ovog sad lika. Znači, on trči kroz džunglu i ne zna šta radi. On sad ide ko muva bez glave. Jer šta će? Da gankuje mid, on je level 4. Znači, on će samo da umre. Imamo jedan play na Elisu, oni su uhvatili Elisu u džungli, Lux baca bind, Elise se fenomenalno flashuje, Lux baca ult, ali nažalost nije bilo dovoljno damage niko da strada tu. Veoma lep play s obe strane. Malo su se ovdje grupisali protiv Lux, što nije preporučeno, ali opet uhvatili su Elise je burnala flash. Sve u svemu jako dobar play. Sada se crveni tim grupiše i oni pušaju mid. Jedna stvar ovdje je što Lux više nema mane. Tako da oni ako uspiju da uhvate nekog. I sada izgleda Jana uhvaćena. Turret fokus ide na Dariusa, ali Darius preživljava Ignite najverovatnije, da? Ne? Da, preživio Ignite, fenomenalno, ok. Znači, dosta damage-a kuli, nažalost ni jedan kill ni s jedne strane, ali veoma lepo. Znači, uzeli su kulu na midu, Olaf ghostuje, kapiram, fenomenalan ghost. Ghostovo je da bi dodžovo taj kakun, znači da ga je kakun pogodio, on bi definitivno bio mrtav tu. Sviđa mi se taj ghost. Nisam siguran bio na početku da li je prava stvar, ali definitivno ispalo da je bilo tako. Sada, kao što smo rekli, znači Renekton je frizovao, Darius je romovao. Darius je level 4, Renekton je level 6. Znači, ako Darius priđe Renekton, on je mrtav. Znači, on nema šta da traži više u tom lanu. I sad on pokušava nekako da se vrati u game tako što će farmovati džunglu. I to je jedino što može da uradi. Znači, on mora sad da farmuje džunglu i da čeka, jer Renekton će kad tad, znači, veoma je teško zauvek frizati lane. Može da se uradi, jer je veoma teško. Tako da kad tad će se lane vratiti Dariusu i onda on će biti taj koji friza lane. Ali do tad, eto, mora tako da trči po džungli, možda da uradi Wraithov ako mu Olaf da se vrati u bazu i da čeka, ništa mu drugo ne ostaje. Da je level 6, pa ide malo da neke team fightove, gankove, ali da. Lane će sada se, ispušat će wave i Darius to vidi, on će polako krene. Verovatno krene na Wraithove, uradi to prvo, pa onda se vrati gore na top. I onda ima dovoljno veliki wave koji on može da frizuje, a možda će i pravo na top da ide. Da bi ostavio Olafu malo farma. Jer kapiram da Olaf će da blue buff Veigaru, trebalo bi. Čisto da bi Veigar mogao da nastakuje taj ability power. I onda bi Olaf morao već negdje da ide, pošto je Zmaj dole apije za 30 sekundi. Tako da, možda će biti i tu neki fight. Jedna stvar koja je malo dobro ovdje za Legacy je to što, pogledajte wave ovaj, znači ovaj wave sad pušuje, ali Zmaj je up za 10 sekundi. Znači sada plavi tim zna da Darius mora da ide na top, jer mora da pokupi taj wave, on je previše behind. On ne može se teleporte kao level 5 protiv level 7 Renektona. I sada, Legacy koristi savršeno taj wave, fenomenalan hook i Veigar, da li će stradati? Ne, Veigar i dalje živ. Jinx ult ide na Veigara, Olaf ga blokira, beži nazad, Olaf više nema ghost. Da li će uspjeti neki kill da bude? Da, Veigar uništava Elise, ali zato Renekton uništava Olafa. Veoma lep stan, izgleda će i Lux da strada, to jest ne, Jana će da strada. Jinx juri Trist, da li će uspjeti da je ubije? Ovo će morati neki tower dive da bude. Da, Tristana nema jump, to je još jedan kill. I to je 3 killa za Legacy, menjali su to samo za Elise. Da, ovo je još 2 killa, fenomenalno, to je ace u 10. minuti. Legacy ace-uje u 10. minuti, fenomenalno, znači oni su 3000 golda ispred i bit će još više kada uzmu ovu kulu plus Zmaja. Veoma lep teamfight, znači ovdje je bilo ključ, kao što sam rekao, fenomenalna wave kontrola sa strane Legacy-a, znači oni su tačno znali kada da ispušaju taj wave. Oni su ispušali wave, znali su da će Darius biti top, počeli su da se biju kada je Renekton bio prejak. I pogledajte ovo, on je bio 1-0, sad je 4-0. Znači, fenomenalno. Veoma lepo korišćenje wave kontrola sa strane Legacy-a. Sad ćemo da vidimo, znači, da li će Crazy Carriers uspjeti da se vrati u ovaj game. Da se dogodi kad prisjete makro dugme. Uglavnom, da li će Crazy Carriers uspjeti da se vrati u ovaj game, to je pitanje. Imaju bolji team complete, ali ako se ovako nastavi, oni neće vidjeti late game. Kao što smo vidjeli, Veigar može da vanšata tu Elise zato što ona opet ide na rune. Znači Elise nema previše magic resistanca, ali zato definitivno ima
ima dosta AP-a i tu će biti koga prvo uvati. Znači, ako Veigar prvi bude stanovan, on će da bude vanšetan. Ako Veigar uhvati Alisu, on će da nju također da ubije. Jedna još interesantna stvar je to što Lux ide na Hourglass prvi item. Sad mislite, što Lux ide na prvi Hourglass protiv Veigara koji radi magic damage? Zato što ako Lux upali Hourglass kad Veigar ulta, Veigar ult ode na cooldown, a Lux ne primi damage. Samo je ključ da taj ult bude u vazduhu, kako bi otišao na cooldown. Tako da veoma interesantan item. Plus vidimo, Tristana je physical, Olaf je physical i Darius je physical, tako da veoma lep prvi item. Sada vidimo Legacy koji se grupiše mid kako bi iskoristili tu prednost koju imaju. Znači, ako ste ahead, ne dajte timu da se vrati u game. Obavezno, znači, odmah pušite mid, grupujte se, forsite nešto, ali ako ste ahead, definitivno morate iskoristiti to. Jer ako im vi date da se nafarmaju, onda ste opet pola legim koji je bolji komp. A to je nešto što verujem da Crazy Carriers vina u stvari, jer imaju bolji komp, definitivno. I Jinx ult ide, ali da, fenomenalno, dobro, dodžovali su to. Lep pokušaj, veoma lep pokušaj od strane Legacy esportsa. I sada vidimo, Olaf pokušava da gankuje Renekton, on ima dash preko zida i on će, da, samo će pobeći odatle. Vidimo kako Legacy opet i fenomenalan hook, znači trash, ove game trashevi vinaju sve živo čovječe, fenomenalni hook. I opet vidimo, znači dobili su kill, dobili su cool. Zmaj je dole, jedina stvar koja se sad događa što se tiče Legacy, oni vide ovaj veliki wave i oni bi mogli dalje da pritiskaju mid, ali zašto? Kada Jinx može dobije toliko farma, svi ostali se backuju, pokupe te pare jer su opet uzeli cool, uzeli su neke killove, tako da veoma lepo od strane Legacy-a za sada. Ako nastave ovako ovim tempom će definitivno dobiti ovaj game sada. Je samo pitanje da li mogu da nastave da odigraju cijel game, da ne naprave previše grešaka i da to polako, da sam game polako privedu kraju. Inače, što se tiče formata samog turnira, čisto da znate, LoL Adria Open se organizuje 4 puta mesečno i posle toga top timovi dobiju poziv na mesečno finale koje će se održavati ovaj mesec, verujem da je to 10. u utorak, to će biti za nekih 10 dana. Biće mesečno finale, znači top 2 tima svake nedelje će biti pozvani i onda se gleda ko je najbolji tim u Adria regionu. Tako da budite sigurni da followujete ovaj channel, da se priključite utorak gdje ćemo gledati mesečno finale koje ću ja najvjerovatnije opet kastovati, tako da eto, ako vam se sviđa kast, ako vam se sviđa turnir, followujte i vidimo se opet i utorak. Uglavnom, vraćamo se na sam game, znači Jinx frizuje, farmuje, svi ostali, opet to je deo partije gdje se svi recalluju, backuju se, kupuju iteme i onda polako se dijele ko će gdje, znači Lux će vjerovatno sada krene na blue buff kad ispuše ovaj mid, Elise malo farmuje džunglu, Jinx i dalje, znači ima freezan wave i on ne mora ništa sad uradi, znači on će sad dobije gold, vjerojatno ima već puno golda, on ima 2200 golda znači u inventoriju, ali mislim, u suštini on ne mora ni da se backuje, on je previše safe ovdje. Iako nema wardove, zna da niko ne može dođe, ovo je previše duboko u njegovoj teritoriji i on samo kupi taj free farm. Kada bude morao da ispuša na kraju, vjerojatno će prebaciti u velike rakete, ispušat će wave, backovat će i onda će se grupišu opet. Vidimo Darius također protiv Renekton, znači Renekton je 4-0, ima 42 kripa više, tako da definitivno Darius ne može ni da mu priđe. Tako da on će ispušati ovaj wave do kraja, Darius će kupiti ovaj... on će kupiti do kraja taj wave, ali evo, hvataju Olafa, Olaf ima ulti, pali ulti, da li... On u stvari ide da ubije, on i ne beži. Veigar pokušava da brsta Renekton, ali ne možeš Renektona da brstaš. On nema AP i previše jak. Trash se flashova, ovo će biti kill, da, fenomenalno. Renekton se flashova u Veigara, ali i on umire, ovo je, da li je ovo throw? Ne, Jinx dobija ult na Olafa, Lux smaši Q, da li će uspjeti da ubiješ nekog? Lux baca ult, ali Jana ima 0 health-a, ona preživljava. Da li će ceo Crazy Carriers uspjeti da se izađe iz te situacije? Da, fenomenalno. Ovo je bilo jako dobro za Crazy Carriers, znači oni su uzeli 2 killa za jedan u situaciji gdje su bili previše behind. Znači, ovo nije smelo da se dogodi za Legacy. Velika greška. Još jedna stvar je bila to što Jinx je bot farmovala non stop. Znači, ako pogledate gold, Jinx ima 3300 golda. On mora da to pretvori u iteme, pretvori u neku snagu trenutnu i da krene odmah da se tim fightuje. Znači, definitivno bih rekao da je greška sa strane tima Legacy to što se borili 4 na 5. Iako su ahead,
Kao što smo pre zaključili, nijedan game nije izgubljen, ni pobeđen. Znači, morate igrati fenomenalno do kraja. I sada vidimo kako Blue Team, to je Legacy, dobija Zmaja. Opet imaju kontrolu na mapi, oni su definitivno jači tim i dalje, ali ako se još neki ovakav troll dogodi za Legacy, već bi mogli da počnu se zabrinjavaju tu, jer definitivno Crazy Chaos ima team comp koji može pobediti game. Pogotovo ako stignu do tog nekog late game-a. Znači, za pitanje da li je bitno, samo je bitno da svi igrači budu sa Adria regiona, nebitno da koji ste divizija, možete se priključiti na ovaj turnir, da nas bude što više i malo da poraste ova scena i na našem regionu, bilo bi lepo. Imamo dosta igrača, imamo dosta talenata, tako da šteta je da nema nekih naših turnira. Uglavnom, vraćamo se na sam game, jeli, imamo Renekton koji splituje bot, verovatno će Darius da se rotira da brani protiv tog Renektona, dok svi ostali pušaju mid. Jako bitna stvar ovdje je da kada imaš Lux u timu, ti želiš da ideš mid, ti želiš da praviš te pikove, znači ako Lux pogodi Binding, Trash pogodi Hook, vi imate dovoljno damage da one-shotujete nekog. Čak verujem da mogu da ubiju i Dariusa. Znači ult i onda Jinx baci W, baci ult i da je Trash Hook pogodio, znači to bi bio kill. Tako bi trebali igrati, znači to je ideja ovog team kompa. Znači odemo mid, hvatamo ljude i onda ubijamo jeli koga god uhvatimo i od toga snowballamo. Znači Jinx ima tu pasivnu koja dobija brzinu, ima veoma lak način da ubija kule. Veoma lepo. Evo vidimo, znači sad ode Binding, Olaf odmah mora ult, znači nema. To je veoma lepo odigrano sa strane Legacy Esports, znači znaju zašto im je dobar komp i to koriste fenomenalno. Sada vidimo, oni će znači malo se backuju i dalje su oko 7000 golda napred, Renekton i dalje split push, znači ovog Renektona niko ne može sam da zaustavi. Ide na neki TM od Black Cleaver build ili možda na Titanic Hydru i Black Cleaver. Prvi rekao da će na Titanic, jer Lis hvata Olafa, da li će uspjeti da gubi, Lux baca ali to je to Lux, verujem da nema ulti, tako da mislim da je Olaf. Da, Olaf je bezbedan, ni Lux ni Jinx nemaju ult. Sada vidimo Team Legacy koji se opet grupiše botlane i da vidimo da li će nešto puši, ne, oni su ovaj put odlučuju biti malo pametniji i ne žele da throwaju game, znači znaju da veoma lako mogu izgubiti ovaj game i onda jednostavno idu back, znači neće da troju, ovo je veoma pametan play, iako si ahead, znači ne treba praviti gluposti, ne treba previše sjediti ispod nečije kule i pokušavati nešto forsuješ što ne možeš. Znači ako si ahead, igraj pametno, jer sada trenutno, ako Legacy ne napravi nijednu grešku, oni su u fenomenalnoj situaciji da vinaju ovaj game. Znači samo treba konsistent biti i sad, opet kao što smo rekli, često se to dogodi kada timovi ispušaju nešto, ubiju kulu, oni se recalluju, kupe iteme, Shiv je pretvoren za Jinx, ima Infinity isto, verovatno će da ide na neki Last Whisper ili na BT za sljedeći item, tako da trenutno Jinx je veoma jaka. I oni sigurno hoće da koriste taj power spike, znači kada kupiš Shiv na Jinx, razlog zašto je to toliko dobro, jer ona ima dosta attack speeda, ima dosta range-a i sa pasivnom se kreće veoma brzo. Tako da taj Shiv ona nenormalno lako stakuje u teamfightu. I to je sada upravo ono što Legacy Esports hoće, znači oni hoće teamfight, oni hoće da idu mid, da hvataju nekog i da ga ubiju. Vidimo da je Baron up, Dragon i dalje nije up, tako da očekujemo da se Legacy u stvari grupuje na neki lane, znači ili top ili na bot. I tu već mogu probati isti znači situacija, hvataju sa Lux, Trash, onda Jinx i trebali bi moći one-shotati, znači imaju definitivno svaki alat da ubiju nekog tako, znači ceo njihov komp je u suštini neki pick komp. Znači Elise koji ima range stun, Trash koji ima range hook, Jinx ima zamk, ima W, Renekton ima stun i Lux opet ima taj range pick. I definitivno vidimo da Legacy igra fenomenalno oko svog team kompa, znači znaju tačno zašto su dobri i to koriste super. Ovo da Jinx malo sama uleće u džunglu mi se ne sviđa, ali pored toga
iza su i ostali, prate, tako da bi trebalo biti safe. I kao što vidimo, ispušali su mid, fenomenalna rotacija na top. Iskreno ne vidim kako Crazy Carriers mogu da zaustave ovaj push. Da, evo vidimo, znači Jinx upali rakete, on ima range, veoma je bezbedno, ubije kulu, dobije brzinu i to je to. Još jedna inner kula za Legacy. Da sada rade sve po propisu, minus onaj team pa što su imali gore kad su dvoje umrli. Veoma lepo sa strane Legacy Esports, znači super odigran. Vidimo Jinx se backovala, zašto se ona backovala, za Vampirik ili za Pickaxe? Za Vampirik, znači neki sustain koji je ok imati, pogotovo kad se puše Elise, za malo da nije vanšat Alijanu, ali opet pametno, ne ulazi unutra, ne pokušava da forsira ništa što nije siguran da može da dobije, to je ključ dobijanja ove partije, znači ako hoće da dobiju ne smiješ imati solo playeva, ne smije imati kao možda mogu ovog da ubijem, ne, znači svi zajedno kao tim, što jako mi se sviđa da svi ovi igrači imaju tu disciplinu. Iako je ova Elise mogla ubiti Janu, da je skočila u nju, umrla bi od Vegara, možda bi čak Jana preživala s ultijem i s egzostom. Tako da on nije pokušao da bude neka zvijezda ovo ono, nego jednostavno ide na neki haras, poštuje svoj tim, ne idu na te insane playeve kao da nešto urade sami, nego igraju sve lepo. Definitivno mogu da finišaju, samo to finišanje, znači treba biti organizovano, treba biti metodično, znači to je uglavnom ključ ove partije. I vidimo sad opet, top lane je malo ispušan, Lux je da ispušuje mid, verovatno nema koliko gold da Lux ima, znači Lux ima 1400, dosta za Nidus Large Rod ili da završi Atinzi Boots, mada koliko ja vidim ovdje oni će da pušaju, oni žele da pušaju botlane, žele da uzmu ovu zadnju kulu, pošto kad uzmu ovu zadnju kulu verovatno mogu da se rotiraju i na Baron. Evo vidimo sad, znači Veigar opet baca ult na Renektona, nije toliko efektivno, Veigar ult samo radi na AP, radi više damage na AP likova, znači kao što vidimo ovdje, on radi dosta, 600 i nešto damage-a plus 80% nečijeg ability powera, znači ako baciš na Lux to će već biti neki ok broj, ne previše u ovoj situaciji, znači neki 160 damage-a, ali kad malo kupi više AP radit ćeš više damage-a, tako da definitivno ult na Renektona nije najbolja stvar, ali opet fenomenalna rotacija, uzeli su zadnju inner kulu, sada već možemo očekivati Legacy da se recalluje, da kupi dosta, znači pink wardova, već imaju trinkete, vidimo evo jedan pink ward ovdje na Renektonu, svi switchuju, svi kupuju pink wardove i kao što vidimo, znači sve je veoma metodično, znači znaju tačno što hoće da rade. To je fenomenalno kad vidim neki tim, imaju 4 pink warda na timu, imaju 4 swipera, znači oni tačno znaju, sad idemo na Barona, to je call. Renekton, zašto on ide sad bot ako se ide na Baron, zašto on ima teleport i znaju da niko ne može sam da ga zaustavi. Kako će sad oni uraditi tog Barona? Znači prvo će svi da ulete u ovaj Baron pit, što je prilika za Crazy Carriers da napravi neki pik, znači sad su najslabiji, to jest sad je Legacy najslabiji kada ulaze u ovaj pit, ali čim postavi jednom wardove, ispuši ove waveove, to je već 50% free Baron za njih. Ako se pitate zašto, to je zato što Crazy Carriers će morati da face checkuju Barona. A ti ako face checkuješ u tim kad si 10.000 golda behind, neće ti preživjeti puno. Znači to je ono na šta Legacy sad betuje, da očiste te wardove, ovo isto ward bi morali da očiste i vidimo, evo, pink ovdje, pink tu. Jedina velika greška Legacy je što nisu bacili pink u Baron pit. Jer sad ako neki nov ward padne ovdje, oni nemaju s čim da ga svipaju, ali dobro. Eventualno greška sa wardom, to je to. Mada opet imaju dovoljan vision da vide svaki ward koji uđe u Baron pit. I vidimo Renektona koji opet split pušuje 4-1 Black Cleaver. Definitivno Darius njega ne može da drži u lane, znači on je level 13 protiv level 11 Dariusa. I sad vidimo, čim se više ljudi rotira na Renektona, odmah Legacy kreće na Barona. Imaju Spiderlinge da tankuje ako se ovaj list malo povuče nazad i najverovatnije će moći da urade, da, free Baron, fenomenalno. Znači opet vidimo, veoma metodična igra sa strane Legacy-a. Znaju zašto im je dobar komp i tačno tako ga koriste. Renekton pokušava da uđe na Dariusa, verovatno bi gubio da je tamo pogodio neki stan, ali da, fenomenalno, lik se tipi, ako Tristana baci ult, za malo, dobro. Lep pokušaj i veoma lep teleport. Teleport, evo vidite, na primjer teleport je 3,5 sekunde, a recall bi bio 4. Tako da se recall ovo ne bi stigo. I opet, znači sad vidimo tu fazu kada svi se backuju, kupuju iteme, Lux, verovatno ima dosta golda.
Da, ima za još jedan Needless Large Rod. Interesantno je da Lux još nije upgradeala boots, ali kao što vidimo nije toliko bitno. Još jedna zanimljiva stvar je što je Elise u stvari otišla na Sidestone kao drugi item. Znači imamo Sidestone na Thrashu, Sidestone na Elise i zato Legacy ima tolike wardove. Znači njemu je, to je s njima kao ekipi, vision control je definitivno na nivou. Imaju 2 Sidestone, imaju 4 Sweepera i jako je teško dobiti taj vision rad protiv nekog tima koji ima toliko wardova. Dok već na drugoj strani, iako imate ta 2 Sidestona, oni ne mogu iz baze da izađu, nemaju da stave wardove. Sada već očekujemo da Lux i Jinx već počnu da rade neki ogroman damage, pokušavaju da pušaju mid. Oni će definitivno očistiti ovaj ward i probat će da prave pikove ovdje. Tristana ulti je otišao, zato i kažem da se teleportovao, da se recallovao Renekton umjesto TP-a, verovatno bi ga prekinuo. I sada evo već vidimo, znači taj siege počinje, ovaj veliki minion je tu i sada samo bacaju hook preko zida, Listam preko zida, Lux binding preko zida. Ovo je veoma dobar pick, ali nisu uspjeli da ga ubiju. I sad će to već biti ga, znači tu su morali da dobiju neki kill. Iako Veigar skine pola healtha Jinx sa W, znači nema nikakav follow-up tu, nema oni sa čim da završi taj game. Elise kreće na Veigara i ona ga uništava načisto, da li će Tristana uspjeti da dobije kill? Jinx pogađa Veigara, Elise umire, ali evo vidimo, to je taj ogroman damage od Jinx, znači ona se flashuje preko zida, da li će uspjeti Janu da ubije, još jedan auto attack, ne, Jana se flashuje. To je ukupno bilo, znači 1 za 2. Recall imao je Barona, tako da bi, mislim, ne bi preživeo sve, ali bilo bi veoma blizu. Uglavnom, vidimo sad da će Legacy uzima i tu top kulu, uzeli su mid inhibitor, verovatno će uzeti i samu tu top kulu, tako da trenutno su u veoma dobroj situaciji. Kao što vidimo također, Thresh ima Zeki's Herald, to jest Harbinger koji daje više krita AD carry-u. I vidimo, znači Jinx kad se uključi taj Zeki's, kad se uključi na Jinx taj Zeki's, on će krituje bukvalno svaki attack, imaće 90% krita, što opet je nenormalna količina damage-a. I sada vidimo, znači jedino što je ostalo za Legacy je da se backuju, da kupe iteme, da kao 5 odu na bot i opet ako niko se ne zaleti na ovu kulu, najverovatnije to trebao biti game. Opet, veoma lepa partija, iskreno, znači 30 minuta, 15 kilova nije toliko previše za neku ovakvu partiju. Definitivno Goldid je jak, ali Crazy Carriers je uradio jedan ok posao, samim tim što je ostao u gameu koliko jeste, s obzirom na to koliki je early game lead bio. Tako da, vidjet ćemo, znači oni su uzeli Zmaja, to je bilo free, nije bilo contested. Pušaju bot, grupišu se, idu na Dariusa. Da, i Darius, evo vidite, znači on pukne od tih krita od Jinx i on je mrtav, nema tu. Znači on ne može ništa tankuje, ceo game je bio denialovan, 120 kripova, 130 kripova je behind. Znači veoma lako, veoma je lako za protivnički tim da u suštini samo dobije taj kill i da nastavi da puša. Hook maši, nažalost, ali opet on nema previše veze, znači Jinx je safe, ona non stop tu puca. Rotiraju se na midlane da pokupe ovaj wave gdje je super minion, top će super minion da dođe i verujem da će možda čak i ovaj wave možda čak i ovaj wave da završi game, moguće. Znači još jedan pokušaj za hook, nije se konektovao, ali evo oni uzimaju jednu kulu. Da li će uzeti, ne, veoma lep Jana ult. Sad ćemo vidjeti da li je Legacy, da li su žedni pobede, da li hoće da završe to odmah ili će da idu na sije da se recalluju. Ne, oni idu na kraj. Nema tu više čekanja, to je taj fight. Veigar je vanšatan, Olaf ne može da tankuje Jinx. I kao što vidimo, Jinx i Lux su bezbedni u backline-u, non stop radi DPS. Tristana uleće, dobije kill, ali da, i Tristana pada ovdje. Druga kula pada, najverovatnije da, i tu će i Nexus da padne i to će biti to. Legacy Esports je pobednik LoL Adrije Kupa broj 20 i oni automatski napreduju u mesečno finale koje će biti 10. ovog meseca. Verujem da će to biti ne ovaj utorak, nego oni tamo sljedeći, tako da vidjet ćemo Legacy Sports i Crazy Carriers definitivno također napreduju u to mesečno finale. Tako da menjamo overlay i tu smo za sekund.
ništa, vraćamo se znači na ovaj overlay sa kamerom, da odjavimo sam turnir, još jedne čestitke, i Legacy eSportsu i Crazy Carriers definitivno su oboje zaslužili da budu u finalu, kvalifikovali su se na mesečno finale, tako da imaju šanse da postanu najbolji tim na Balkanu za ovaj mesec. Verujem da je mesečno finale koje će se dogoditi 10. biti mesečno finale prošlog meseca, tako da definitivno se uključite i na to. Još imamo da kažemo da za vas koji ne znate, znači LOL Adria Cup je jedan kup koji, znači, održava se za naš region, održava se za Adriju, znači okupite tim, ne košta ništa da se prijavite, ne morate biti ni jedna određena divizija, dođite da igramo, da se družimo, znači bit će još streama, svake nedelje će se streamuje, to je u subotu, tako da definitivno okupite tim, prijavite se, vidjet ćemo se sljedeće nedelje što se toga tiče. Još jednom pozdravljam se, hvala puno što ste pratili stream. Ako vas interesuje nešto više o meni, također sam full time streamer, streamujem svaki dan, verovatno će stream biti live posle ovoga na Twitch TV Shajna, bit će u chatu, tako da pratite me i tu ako hoćete da me vidite malo češće. Pored toga, znači, vidimo se sljedeće subote, verujem da počinje opet u 2, okupite tim, prijavite se i ništa, eto, nadam se da vam se svidao ovaj cast, nadam se da vam se svidao turnir, još jednom želim da zahvalim ESL Adri, želim da zahvalim cijeloj organizaciji što su me pozvali, što su kastovali, što su mi pustili priliku da kastujemo ovaj turnir, tako da eto, nadam se da vam se sve svidjelo i to bi bilo to za danas. Još jednom hvala svima što ste gledali ovaj stream, followujte ovaj channel, followujte mene na mom Twitchu i vidimo se, ko mene gleda posle streama, ko ne gleda, vidimo se sljedeće subote, tako da to bi bilo otprilike to. Nadam se da se sve svidjelo i vidimo sljedeće subote, doviđenja.